program ga kuriyan ane ka isme ti tibe furna hasa event ge wahaka hasa harakati ge wahaka hisa ko da ge gotun onda kuga mi gadi ga studio ge debe flok bayar wada nawa egotun awne mi kuriyan ge wagut ko hasa ko da Islamic University ge rivedi dehas fan service proposal pitch mubarata onda ko studio ga mi bayar wada nawa Shafinas Nasir a rivedi dehas fan service advisory board ge member deher Rajag Islamic University Debine Ismail Nasir a Rivel Dehas steering committee member de Rajag Islamic University Islamic University program for the Baraba get Anita me Nama Bala get Islamic University Rive Dehas proposal pitch Mubarak me get Hama me Taraf Kuna Fashagan and the Kobata me Taraf Kadargo Kobata रिवेली देहास फंड सर्विस में IUM के दिव्यराज्य इस्लाम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के पोस्ट ग्रेजुएट दारीवरों ऑर्गेनाइज को इंतज़ाम को अरावा हिंगा प्रोग्राम है देमी प्रोग्राम की मुबारात है तो मुबारात है मी मुबारात है कि पोस्ट ग्रेजुएट दारीवरों ना खास कोगे दारीवरों गे दिरासा तक हास कोगे पूरे के अंदर प्रोग्राम है ये पोस्ट ग्रेजुएट मारो हालागा हने दारीवरों गे दिरासा तक हादा मैं दिरासा तो गे प्रपोजल हस्तो आने पिच करूँ मैं मुबारक है कि मैं अगर आने हरकत को तो का दानी आने प्रपोजल पिच करूँ दे मैं हरकत है कि देहा स्टेविस वन आहारो है मैं फुर्तमा फिशिंग एम मुबारक है दे मैं मुबारक के देव तीन वन आहारो मैं हार में कोरिया दानी then asta maksud ki casual nota ane nurasmi platform post graduate dariwaruna post graduate dariwarunge tere dirasa hada dariwaruna for ko dino dirasa maseke mushahada dena mattaka me further event me the babar me ti khas kan tak me tere ga himen khas kan tak himen agen amugo te me kore dani adi me kuri guys bikan kore gendo afati harun hara be tafata ke badal tak improvement tak ganna ko bato me rivedi hasawa sob tak ko bato me anme Diharaja Government University me Diharaja Islamic University me event me Korea genda iruga alon me hame ekane me amaz korani ki Diharaja Government Diharaja Islamic University ge me darivaru naikanne no inge to me Diharaja Horiha Institute taka alon me kewa darivarunna me fursatu hulu alagen alon Korea me genda te ei nikan hasawa sawbe den faayat dia thing harus alon me dehas tevis hum fatta alon me me defaharge gengos me timman faharange to ehma wara kaamiyab kama ko me event me Korea gendewni tiwe alon me hama me hasa kame gotuga e faha kora ande me geto san faha kollana ane muli event Korea me gendeni post graduate dariwarun intizam ko rawan tan menginan ehi tere vedeni hama center for post graduate studies ke farat ekama muli event ki ane post graduate dariwarun genda program den mi rajyega mi hatana ane post graduate dariwarun take mi kala event rawa hinga mi kala event rawa hinga for tampar e dehas 23 wana aram pishige then me alon me adi me dariwarun mikan korikamugo vies university ga ma huriha beflunge faratu mikamugo divemun anna ebbaruduma hitirikan hama awara hasa gotti galon me dariwarunge faratun faha kora engeta then kobato me ki ha bodu taka kongo taka to biti Korea dan mi ge terega Korea dan harakata ka badar kongo taka anem harake mioti ettiris me engeta मेहा रन में वाणी रजिस्ट्रेशन ना हुआ लाफा अने रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के दारे वारों नशा हमारे हाई एजुकेशन हेंग इंस्टीट्यूट तक के दारे वारों नवे समय अने इनविटेशन फोन वाला फवान दें मैं मालूमात अने लिबेन अनमेंगे पोस्ट टाइम वेस्ट फेसबुक पेज के दें इनविटेशन डेडलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन की 15th में then me half day event है तो half day event मान के दो हो गए नुआ गड़ सबमिट ऑफिशियल दे गड़ सबमिट आदे में तो कोरिया हतर गड़ सबमिट आदे में तो कोरिया दान then me proposal pitch magand event के आने की दिरासा कारुदाहिग एम फुरता मत्तिम बाबो
nimi fawa dariwarunna mi mubaratuga bavirumge fursate bote den anemi de dariwarun mi proposal hushala me jeheni 1 minute ge terega stage ge matiga judge panel ge kore matiga audience ge kore matiga ekamaku me ane formal ane environment no ekama casual hamanu rasmi environment ge terega den ane ega me mubarak kuriya dar komme ane participant komme bavarian hushala nimunima ane judge panel evaluate ko feedback annan ham ai ko ane audience ke faratum ves ane feedback e bavarian kalbi kendan em tafatu kame den ham ai ko me dirasa take me gotan hoshala mun daru gatan kole by far idol ves vedan em ege sobun anmen itora interactive kor mattaka none audience pair kor mattaka hen harakata ke wese bakuriya kenda misal ka ek terega ane quiz ane de bavering de me dongota quiz kuriya gendan ei audience service pair we gota ama digital kon interactive kon genda quiz de rasa suwal tan ama himene gota then mia ek ama war for gada kon dane e quiz ka anmal friend gendane ane evwana devana timwana participants sama wagotum friend gendane ama wagotum inam vis devi gendane farataka then ai kon adi anmen genda hitur programming e rim talk kiya programming eta ama amege terega ami rim mi bunani research innovation and motivation mi then mi harakate ki hama mege tere ganna harakate ei zuwanunge terein tafatu kamen to feddon teri ane masekate kura farataka an e befulun e maseketta dakkadon e hunarutta dakkada ane dir mi post graduate tere wanwata university nimma dari warunna inspiration ge gotoga geneste by e bayaki de media faru almenge ane rim talk ga barivi divehi gpt ge faraton e befulunge ai maseketta ane hissa kollevi program ge me event ge terek em mi fahare fursat mi de mi har shogri ka furfata ko kurbat la de egitren komis e beka fursat on hen to rim talks ade kina to e be shogri ka furfata mulen to kina to ana anmen onnan me har social ana hulwala wani emma beno wa faratta kun algun menge mail ane kati mail kollima anmen jawab kon wala me har me university ge facebook page uga unnan algun menge huriha post taken hunnan mawdumat saaf kollam benum wa be funnan hame post turu ko ves me gule number taka ekon hunnan post kolla audience ge wahaka faha kore audience ga me hulwala ni ko farata kini to audience ga pre registered audience is ane registered ane register kuru fursatan me hulwala audience ke spare wani post graduate dari waru dem mi faharu tafat kame gut card men ba ane maseke kurang bachelors hada dari warunge terein ves ane ulen research ma ane module le kiyawa dari waru hama dari waru na ves mege tere wanuma fursat din moge goton dari waru na ves ane hulwalu eyal menge ves mi faharu ge san visnume den hama ai ko anen beroge hen farata ka vesal menge ba ane hen college taka veseba dawata den pavero ma audience ka mati tawdimge mi dariwarunna hamaga mes mikal fursatan mi kurevare mi har ham fahivegen anna kan anun faha kolla tafate ke institution takom mi kahade ke venta ba varga mi tibe fulunge rivedi mi ves dariwarunnan dariwarunge me mati tawdim ga adi huri fursata ka adi me akadda tawge teriya dohulugen diyama hulu etur daraka wegen darga dariwaraku miga bayirwaruga waragina faram hin hunna fursata ganneruga dariwarunna adi migi tere rangala nulikume ve dariwarunna timanna miga bayirwan ve kiwegen to timanne migen nikunani libeni kon faada atoke mi ek certificate ge iturun hanata egoda badaruga konga tetke tafah koda ade anmenge ane me program me event ge maksad tawge terege bahimene research culture build kurun dirasa ane kuram beenu wa farata kan e fursatu holwal dinu ema e maksad den hama ya kon e bayri wa dariwarunge amilla nafsa kura itu barnata confidence build kodinu e den hama ya kon ane communication presentation skills ane farugata kodinu me event ge tereng e maksad tange ba hasilve den hama ya kon ane research community ge tereganwata professional
help professional ehi eba libe mi event ge tereng hada dirasa kan ei fortama mi ane ting babu nime fawadari waruna mi bari wene hemeja adi dirasa ge bawa itur batang himenen eme e bata furiham akurumattaka professionally libe ehi terikame mi ane event ki mi proposal pitch competition naki ema mi baveri vejje kam gawanama e war bodu faada e kurane itoroge dirasa itora furiham akurumattaka අලු කොමසරකන් ඒ තෆ්සිල් කොල් දෙ ෆන්ටර් නිතර හැම ප්‍රථම තින් චැප්ටර් එන තමයි තිම්බාබ් නිම්මා ෆතිබේ දරිවරුන්න දෙ මේගේ සවබුන් ඉතර කුරිය දිමුග මෙදිබේ ෆසෙද කොංගතකන් ඒ isa mehar ane ප්‍රථම තිම්බාබ් කමෙන්නනි ane introduction literature adi methodology ge paminne ema e batan ane ප්‍රථම hosha ane elima ane dirasaveri no te jajum mi devwana je penal ge semene hama dirasaveri ema ane itur ehi terikame den misalaka titan kol adi meveni gotaka badal kolliya rangali ti meveni method beenu kolliya adi puri hama wani no itura data collect kuraruga meveni kamakan iskan deshe eveja e kame puri hama kurumal libe ehi terikame ke e data collection na den e bata kuriya diumge kuriya දැන් මේ ඒගේ ඉතුරුම මිහාර මේ අලුන් දන්නවනේ රාජ්‍යක මතී තවලි මහාසික පුරාහාර ගින දරිවරුන් ඒවති දෙත්ත දැන් මේ අස්ලු යුනිවර්සිටින් නිම්මා නිකොමෙ ෆොස් අල්ගොනමෙන්ගේ තෙරේග හුරි මස්සලතක ඉංගෙත දිරාසාගේ අලීග ඒ කන්තත්ත දෙනගණගෙන් එයන් හල්ලු හොදන් මේ ඒගේ හල්ලකි මේකන් මේ එකන් කුරානේ බයක උෆෙද්දුන් ඒත දිරාසතගේ කුරානේ බයක උෆෙද්දුන් එකම ලෝබි දරිවරුන් තකගේ හිතුක උෆෙද්දුන් එයි හැම මීග මෑගඬු එන් අමාස් දැන් අදි ඒගේ ඉතුරුම සම මේ වෙන්ටුක මේ බෑවිරි වීම වරගෙන ෆෑදත්තකින් එබුරි එයි මේ හොෂහල අදිනමුගේ හොනරා මේ එමිහුන් මේ ande den ham ege iturana iturukame faha kollana mig bæveri vima libe an faada toge terega almen eba bana ho ngeto ඒ ස්වරවල දන්නවාද මගේ තයාර මෙන්න වනේ ගන්නේ කොංකද්දට කෙත්ත කොංකද්ද eba kuregen dageto vane dar saka ane almen eba howan evwana devana timwana ngeto ane research proposal pitch ke then evwane da farataka fasastrofiage pasage inam almen hawal korange then devane da farataka dehas fasate karufia then timwane da farataka enhastrofia ema mi wara shaugu veri wa farataka nuata encouragement ege gotoga geneste bay then hame ako ane barwa farataka ane baru kamge certificate wesli bikendane quiz දෙවා ආදේ quiz කුරිය දායරුගේ සම මේ වගතුන් කුරේ සවාල්තක ජවාබ් දීනීම වගතුන් හැම ඉනාම ලිවිගෙන් දාගතක ඉන්නා අම quiz දෙව සෙවණ දෙවණ තිම්වණ අන්න හොවා කොම් දැන් මේක මේ දිබේ ෆෑදත විතර හිතන හැම රණුගේ ෆුරසත කේ මේ තෆාතු ඉන්ස්ටිටියුෂන් තක තවදිම හාසල් කර මත තවදිම හාසල් කර දරවරු එතනකො මේ බදල් වෙහි අල්බදල් කොල්මුගේ මේ ෆුරසත ස්මිගේ තරෙන් ෆහිවෙගෙන් දාන්නේ එහෙම දරිවරකු මේ ada dirasayge mawdumat ehen darwaruna dibuni ma itura visnaya ganna mes itura me dohulugen dimuge fursate dibene den almunge rajyaga miharis daka wahke me tafat kantata dirasa hadanje hekum dirasa hadana bayakun me mati tawdim me hasil ko gen nikuna darwarunge dabba darwar gina ada deke me ehen to hen me salmenna ekashigen wa ada daka dirasatan hedetana almunna kanno fene gina faharan hama me certificate gue benuma mi hadada dirasa fiyawa den ඉතුරු දිරාසයක් හදාතරන ෆෙට තිබේ ෆ්‍රොම් වන හොබ වෑරුග මිසාදක මේ ඒක බදවානතෝ වකි දායිරා තකේ ගෙනුනි වකි හාස කැටගරි තක දායිරා ඒරියා තකකුම් අහදා දිරාසතක මිකා කන්තක බදවාන අල්මෙන් හම හොරිහා කොම්මෙ දායිරා වෙ සල්මෙන් හම කති ඒක ඉල්මු ෆෙම්බර් එංගතෝ education vs and health vs කොම්මෙ දායිරා වෙස් අල්මෙන් ඒ හදා ඒරියන් හම අල්ගන් මෙන්න මසලනෝ එකේ كبات إترتي بيفلو مي ريفي دي هاس منسوي هو مي إيفنت أقوله قطم فهكذا وان هوري خاصة كده تكي كباتو مي دين ميهار هالون مي باني سبونسر بسولوا دا إنجتو title sponsor co-sponsor den mi ege turun mi quiz program da iruga ekama mi hoshahel furi inam ta den benum wa befrunna e fursatu e huluwe foti den amma e event koriya da iruga hama shoke hoga e befrunge brand ta display ko gen hama koriya de
මිහාර අන්මෙන් බයි ෆරාතක වානේ මිහාර වසනේ ಹುಷಾಳಾಲಾಫ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ವಾಣೆ ಸ್ಪಾನ್ಸಾಗೆ ಕಂತತೋಗ ಎ ಮಿದಿಯ ಫಹರ್ವೆ ಸನೆಂ ಅಳ್ಗನ್ ಮೆನ್ನ ಮಮವರ ಬೊಡ್ ತರೋಹಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಿಕೆನ್ ದಿಯ ಮಿದಿಯ ದಿಯ ಹರಸ್ತೆ ಯಾ ಮಿದಿಯ ದಿಯ ಹರ್ವೆ ಸಮವರ ಬೊಡ್ ತರೋಹಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಿಕೆನ್ ದಿಯ ಅಣೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊತಕ ಎಮ ಎಬೆ ಫೋರ್ನಗೆ ಫಾದಾವೆಸ್ ಕೊ ಅಂದಿ ಬಿಕೆನ್ ದಾಣ ಮಿಸಾಲಕ ಎಬೆ ಫೋರ್ನಗೆ ದೆಮೆ ಅನಿಸ್ಮಾಲೆ ವಿದಾಡ ಎಬೆ ಫೋರ್ನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತ ದಕ್ಕಾಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಎಬೆ ಫೋರ್ನಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಣ್ಮೆಂಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ತೇರೆಗ ಬೇಣು ಕೊರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣ ದೆಂ ಹಮಯ ಮೇಗ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸಾಯ ಅಂಡ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸಾ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಐವೆಸ್ ಮುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ವೆಸ್ ಒಣ್ಣಾನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ತದೆಂ ಅದರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾಗೆ ದೆಬೆ ಫೋಟೋಸ್ ನಿಮ್ಮಾಲುಮ್ಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ನೆಕತ್ತನವಾಲಂ ಬೇಣವೆ ಅಣ್ಮೆನ್ ಉಣ್ಣ ಹಾಸಕೋಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ತರಿವರುಂ ನ ಗೆ ಹುಣರುತ ಕೂರಿಯರ ಮಟ್ಟಕ ಮಿಕಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಕಾಲ ಇವೆಂಟ್ ಕೂರಿಯ ಕೆಂದಿಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದಿವರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಫಾರಾತುಂ ಮಿಕೊರವ ಮಸೆಕೆ ತರಣ ಹಮ ಫಾಹಾಗ ಕೊಲ್ಲ ನೆ ಹಾಸಕ ಮಿ ಇವೆಂಟಕಿ ಹಮೆ ಕಣಿ ದಿರಾಸ ಹುಷಾಳ ದರಿವರುಂಗೆ ಇತುರು මිදිරාසාගේ ඉවෙන්ට් රාවා හිංගුමුගේ දාග උලේ හුරි හදාරිවරුන් නබ්බෙසස්තු ෆාදා කුරාන ප්‍රෝග්‍රෑම් ඒ සබකි මැනේජ්මන්ට් ස්කිල් ලීඩර්ෂිප් ස්කිල් එබ අනේ දරිවරුන් ගාග හාෂගණෙමි හසක යුනිවර්සිටි නිම්මා නොකුන්න දරිවරුන්ගේ ගෙත් ගාග හුන්න ජෙහෙ සිෆේ හමේ කනි ඔෆි හෙග්ග ඉෂෙන්ද ලාගින් මාසෙක කුරුමෙන්නු අල්මෙන් දස්කුරන් ජෙහෙ හුනරකි තොත් එම එක කම්මෙ මැනේජ් කෝ ඉස්නා ගාගෙන් කුරන් අනේ ඉංගෙන් එබසේ එම මි ෆුරසත් අල්මෙන්න ෆහිකෝ දෙවාති දිවරාජ්‍ය ඉස්ලාම යුනිවර්සිටි හම වර බඩ ශුක්‍ර අදා කුරන් හම සෙන්ටර් ෆෝ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් සර්විස් වර බඩ ශුක්‍ර අදා කුරන් हम एको अल्में के मी इवेंट के मालूमात हिस्सा कोल्ल मट्टक टीवीएम के फारातों वे फुर्सत में देवी थे टीवीएम शाह टीवीएम के स्वेरना वर बड़ा शुक्र अदा करा